Habai kran bu MLA ke BJP ne pinthorong krau ba hek ulong ba jingyale election shieng shu sem kalakta ya baro na markam de shu tang ha politik henre hakikam ki jam baro kilakani lut. Habai de ba jingye khun persha ke jing bamsap na kalyang ba hek ulong ba jingkren jong menteri rang badu kari Narendra Modi banrat ding khongi ka bamsap bampong kalong ka badai na marlada omla bante lakam sa ke jing bamsap ngin omla ban yoi ka roi ka par hakajala ni hakari baro kawe. Peni ililih po magalia la isi ke family politics. Dari ben penduk yang ni family politics kalau ke family business ru harga juga por. Kalau betang hapo ke family ya ke politics pada hapo family ke business. Ti ikani kemut kibri ke mio business su kibri ke mio benta su abani simenta ke politics. Kalau betang ke family be. Ti kani ru ke way ke trend ya ke bagian penjat ya ke India jungi penjat ya ke state jungi ya kata tu dengan nomla ban garanti ya kat kani ke India hi borok gawe kindon bet ki banya kun ga ju ga yeng we angut sangut langut kindon bet kata te tamba kar ko mi kun na ga ju ga yeng iwe angut ru la da ge kun dei nam ta ga jingbha kan wara hi ga babha tamba borok hot na ga family baru siang mencuci election baik, but ben lopelong ke ya ke politik ke business, tiga long kai ke berwarna ke jeng mensau ya ke state mereka segeri India hi baru kau. Fi ke jeng keren jong Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Kalau ngobadai hadu kata-kata nomor buah dan ngem stop ya ke corruption, inem UI ya ke development hapo kan ya ke re India ke jungi, hapo ke state Meghalaya ke jungi. Nomor gumbang ilai mentah kalau palat rampan corruption agak state ke jungi mat hari India hidup barok kowe te kajingkran jong prime minister ke jungi kalau enggak bedai bang di benrat ning khong yang ni ka corruption benta lada di unu naga TMC ubale iga corruption ngemla mentong barok ke dia na po ka TMC yang tu boleh ke tu gajat kam de ben kem tu do dei dangan ko political party ru Om barok ki nagaliang jong ka BJP ki long ki ba korop om barok nagaliang BJP ki long ki ba khoj kidon be yang man ka political party om nag barok ki tu ki ba TMC ki ba ki lakem managani ki ki ba korop but don om dei but ong ba barok apo TMC ki long ba korop te kino ki bale ya kita ki kam corruption ya kita di ben penstom